Oriati voice na kwa chiro makuru agacenshire hamazina Mbabazi Charity kandi risobanuro wa katano ebirondo bitano byo kwa mkaga 12 abana mkaga kandi shahane 2 izo mwebazyo inja kwisi aho hebija mtugwa makuru kandi kundagarce inja kwisi aha makuru hagacenshire umbwijire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Omugacenshire kireki abanyishenjero bende bitongore ebyihirweho bigaruweho kureba ngo bimwe biri kuyamba abahinji byagaruko mu nteko abakumira karuro muri banda bayisharinga ahabo butashashurwa tukasiga abantu maka twasigaye abashija twabajya twaza kupakasi obushomanku zo program ya parish development model muri Lyantonde abaturane betombwita sente za government umusajja azinde meseza emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mbabazi Charity hagana makuru agacenshire umbwijire bamweho mbakomera kariro mu district y'Ibanda bayisharinga ha office ya RDC abo butashashurwa bwanyuma yo kukuma kariro Timothy Mshabe hainebirukira okunu kwabasigaze n'empanga rabayijumbiro mu kukuma karura kahwire bayoreko butashemererwa omisho ga ofisi ya RDC ahabwo butashashurwa kasimo kabo bakora nanka appointment leta batwerekana bakusasura urubuna barakarura bakana bakabona bakasasura emitwaro umusanzo ndicika ekukora toto yemitwaro 30 twe turi ubiza batugamba ngo bonasi yemitwaro umusanzo ndicika so toto neri yemitwaro ashatu na musanzu ndicika sam zisende bazibwira ejo musanzu ndicika inagamba aruguru byajifune nyomwazi kandi twe hina abantu atakagwine na sinchi 10 from the start of the pay ubatandika kusesura hina yagwine sinji neki na 10 tukakuma kurunja karuru kitu twakamaraje process ya hwa kurunja ndukuteka musente zanje ndukwe transportinga tu and from ndukumoguru echo tinchine kale echo tinchine chinkwatira hakuba nkabani kore byona ndikumangwa amuherwa byona isikara ashashore sente zanje nzigaraka nziba ko nziba repressed konkezo sente tine kinarebe abantu beta ba special police constables kandi nibagirangwa abantu bakashashurwa konka bo barugiramaho kutangaza necho usazi kushanga ngo namaka tukasiga abantu maka twasigaye abashija twabajya twaza kupakasi obudu tufuna kasente karagara abana ishomero twashitama twarinda kasente kabura omushija yahika kunjanga no shokojiro mbushamba no kotajire kukora mbweni yo kujangwa makaganje gaterere bashashore sente nganzore ko mushija ngaruko mumaka nkakuma karuka president Museveni na kuma kabaye mupizi kandi cyabira na fortunately kaba aha polling station okorga hebabe bateke boxi orgaho na kashi ya umushaho ozaho babe bakutire hati nkanyo bakabantire nyabushye ndukurugarwe nkobwa niho babe bantire nuko sakashi yanje kugendana no kugaruka hati isi etunyagiri bagezaho kwika office ze byobururu okutunga kugarukwamo abenshi batakushashurwa bitu byanga byayo byabusha kubahereze kuma katune namba y'abantu nkarunana 2 out of runana 2 office ya EC Ibanda district yasindika copy z'abana bakumire yasindika Kampala abana bagirachi makana babashashura through the metric so process ejo hagira group ibatarashashuro ni abana bizira twageza aho gamba nabo twagambana EC office abembeze nibagiraho government ne bamanya kandi basha bemenyeto eji okugira kugomesereza abo kuba nibije kutunga kasimo kabo ni nyongera kugambira abana bari yokwe kujya nti bagire kugomesereza however much nibajyanga bagomisirize baro ukamwe nibajyanga no kugomesereza mu kugomesereza gasha kwa Timothy Mushabe
Abanyishenjero nibende kitongole cha Uganda Coffee Development Authority na Uganda National Roads Authority hamwe na Rural Electrification Agents kugaruka aho byabirebiri kibase kwera abanya-Uganda kwenyejera kurunji omunkora yo kwinjira burisa eby'umurembe no kutunga obundi buhereza kurugomba itongore ebi. Bamumbanyi nibenda government okushara mwenkora yo gwite bitongore bagumize ngu nikyendeze emirimo omwihanga bemwe bitongore bibarukwenda government garuza hibyabire harimo ekya UCDA ekyabire nikirebuzo kuhinga omwana omwihanga DDA ekyabire nikikora ha mutindo gw'amate ekya RIA ekyabire nikijanjaza amashanyarazi ombyanga n'ekya UNRA ekyabire nikijunanwa enguuto omwihanga natekwa kutaho uburyo okureba ngo bimwe biri kuyamba abahinji byagaruka mu nteko icyo kureberaho omwani buri omuntu mugambira ngo ahinga omwani UCDA itonka parliament katakwenda ngo bajigite konka yashaba yagera ngo nabatekwa kugera ki kujigita nyene ngambire ngo UCDA ekane ekore ibintu binji ekabanemanya omutindo g'omwani gomuntu ashemeye kuhinga abanyishenjero nabagera ngo bitongore bitakakinjirwe ubuhereza bukaba buri ya mutindo so okukumajinga kwari abanze yagaruka kabigarukamu tukagira nanka ezimwe units ningashi agencies tukazigarura batiko kukiba batakigaruremo nyena ngo betegereze ngo abahinji obuhinji tubukuja kugenda mmejo abantu banyishenjero baraganisa kwegesa abantu ahabuhinji no burise by'omurembe no kukoresa jesente za PDM ekiturukwenda gukoraho report tukagihereza president no kureba ngo government yakora ecyo barukweta irrigation kushitya amezi abantu then bakarga kuhinga kwa season bakaza aha kuhinga uko murembe kumanya ngo burushaha tuba tuyine ebyo kurya oine capital nakubenisha bangu entekateka ya president yo promotinga ebyo buhinje no burisa reka tubiteke omunkora ahabukora nibasakora cyango kuruga aha white collar job ekinko cyo kureberaho koko zo mirimo ya government wazo muscale zo kushashura ushanga umuntu nakora government ebiro 30 bamushashire mitwaro nkaganena arya U3 ushango ndijo rya U2 nashashire mitwaro 92 ushango rya U1 ariyo mu 1 point something konka waheza kwimuka ukatandika je program zimu 7 afutugambira katugire ngo washara mu wajodi kandi senkoko ngo kwabe natwereko wenkoko kandi sembuzi kandi empunu nezara ameza 3 wagireberera je nabana bayo nebasa kwera abana ba school fees nebasa kwereza ekujanjabe nyonisha bangu program yeyo kugira ngo atungure ibyo burisa no buhinji dagwire zinga in groups aba youth okwabo abacyara mbetebe byabo tubegese tubaletera abantu abakumanya kwegesa babahe capacity building no basobole okulima no kutunga ibyo murembe icyo mugisa murunge gino field yange kandi nanyonyenka bundatungo bwini ngenda kwekwatera mu kwegesa abantu ebintu byo murembe kubaka physically kugenda hama radio kubatanga mbitebe byabo kubegesa especially como enterprise gasha kwa Jimmy Muhumza webere Jimmy Muhumza abatura muri Lyantonde ne betombwita ahabo buri bwenguzi obutetire musheke omukwehanditsa kwabwe za parish development model kurujira ahabatura abarukuhandika abarukuza kutunga sente za parish development model nabashaba sente ziri kwingana omutwaro okubahandika Orwali akavuyo nampiguza ndabeho nibyo twashangara town council ya Lyantonde obwe barukwetombo itira higuru ngote ine sente z'ekituga tarukwandikwa okuganyirwa mu sente za PDM yagamba za waya katiya haida bali mwana abatwali bali ukora bayeshuza sijazimu sente za government musajja azinda meseza kwizira hakuri hata shasha na kasha 10 kumwe tujya mu cyane
kuri bantu benda sente abantu batugambira twenda kwijana sente zemazo nakubi bane kwa moja mchita bumwa bonchizayo ariko abukalo bini kera ngaho twasoma urashaka bulungi uloja twasoma funa bya futubirina ne kujya gufasha na government watu za kufasha na government take the step nawe era bakusabye sente usaba sente agama tano agama mutwalo atugambe kimuli ya mitwalo ebitu jimuwe bazayagala so kufuna kusente naye tukatuzela tuzela simira ino watu jalo ndamugende watanya kukola lo enkuyanja y'abantu abamara ebiro bibiri aha mwanya ogu nibongera okutonzya ngu bashangiremu okugumirwa omu buheereza obu abw'okusiiba nibatabanira omu nyiriri kandi abandi bakarugiramu aho ani akusaba omutwalo ate nimbagambira ogwo omushaija yabasitamisa abatemu n'omukaaga natoreka nyuma y'okumukora akamaro tutugaruwa kuhandika wowe urya utaka kuhandika tuje mukashisha hivi uri nabera yeto omuwandisi nayeto bamwe mu bahandiki batoroka aha ntebe zaabo ahabwa akavuyo aka kandi abo twagambaho nabo haine batangaza nshongezi ebintu byoti bibulamu kubanga okweyagaliza kya buntu oyinza okuba wabadde ayagala okuyisaawo ekikye naye nga ekyo mbadde nze sinaba kukifuna ate ku ssaawa ya leero sikakiiko sikakusaba sente ssaawa ya leero tulonda obukiiko bugenda okulira emiruka kubanga obukiiko bubaddeko emabega ekisanja kyabwe kiweddeko yensonga gye tuliko olwaleero kati bo bano bali mu kwemulugunya nti waliwo ababasaba enguzi okugenda obbawandika abasabye enguzi betusaba batulipootingire ekigundi yatusaba enguzi era gwe tuba tuvunaana tuwulira enguzi yadde ayagala yaki babalishibwado sente zamwereere ye ofisi ya RDC yaraganisa kwetegereza n'okukuratereza enshongezi turira mu rumors of which turiyo investigatinga kureba garabegari amazima omuntu naza kuvunaanizibwa omu mbuga z'amateeka nikigambwa ngu buri mu rukano rwo kuhabwa miliyoni 100 amiruka 30 ogayisireho town council 2 omu district egi ndi Sunday K William abwa TV West wabere Sandeke William koti idara ry'okubanza omuri Rukonjero district ebembirwe omuramuzi Gonzaga Mbalango yatandika court z'omushango gw'omushaija w'emyaka 31 akimu Murangira nateekateekaho kuba yatorogwiza omwana w'emyaka 11 bwanyuma y'okumushango mu nju ya nyina enkura byami omu Ruhitaburombe omugombero ya Ruhinda Rukonjero district omukoti tabatwikirize kwata ebishane by'omuramuzi arikushomera omusigazi ogw'emishango ye konka tutambwire twahika omu kyaro kya Ruhita Ruhinda ahiha n'eryabire omu maka omwana ogwo ahari kutuura kandi nyina enkuru aida baraza w'emyaka 71 atutebize kyabireho mbwenu reba okunkurara kiro omusigazi ogwo kurara nanyangabaza mbwenu hatwa chance yabireho bamukwasire atakaruga omu kyomungu bamusiba emyaka ya defilement akana kanje akatahirira yakahamba omuntu mbwenu aho butsebuze nyine wakushobora kusiba diri kiwanyamba nanye nkagushigira n'umwana jya ikiyayikora nk'umwana wawe wa Uganda umwana wa Uganda hato no kwega kushikira ku murimo mbwenu hati naza kukora ki anagiye kwimukana amafaranga asitamye ashitana yari yanjanye utadiriki nagawe yari yarabaho ikitenge cyatajya yasohora mu dirisi yari nimusajaji baraza nagira ngo umusigazi ogwo akaba nabaraze emiteme behanikire ngo kandi babire batakiriye ko kurya ngo kabahiko munda ahabwo kwabire nabetwarizaho kwezi nananteganisa ubumwe kunkuba ndiho inyongweshegire ntizabujya kusimuka tuzabujya tundi kumuntu yayera bakamupa hoti tutarabiraranye yaka ndi umuntu yayera mukartinda hati nche hindura naranzya mu kindi kisenge ndeba umuntu yemerire nimbuzo ryoha takwenda kugamba kigaruka inyuma kuzwara ngo warwa mu kitanda ayikuru rwiki
cyashobora nka TV West tugambireho na chairman w'entebe yo kubanza w'icyaro Herbert Tumwesije nabamumbatura kandi nabagira ngo entachimazire Akim atwira ryenkozi y'ibihagaruko rugakare ni impamusereza ubwo musango kuyagukozere ahabo kuba ariko evidence nyingi akabanza yatahira umakagabandi bwo mucyara gaude tujyazayo ubwo mukazi yamukwatira umusyo yagaruka yaza owa aida baraza nyine kuko umwana nawe kuri yamukwatira umusyo yagaruka yaza owabana ba Mary kamwana wa Charles tubasigaho abo bana nabo yabatahirira yagaruka yaza wa nakacyo jya usina nabo yamutahirira koko abena zo makaga abantu buri ncuro akarabo mu madrasa bakiza kumukwata kiruka karama makabara hacukakira kagaruka kandi abana nubanyinja Nyamiye kubakoze se Akimu marangira asindikirwa harumanda kandi naza kugarurwa mu kote 2023 byo kwezoku 2026 umuganda wabireho speaker w'ishengero rya Uganda kandi umunyabiragiro ambassador Francis Butagira yayihanangiriza abanya-Uganda kugumana bamarire mishango aheru ya koti Butagira yabigambira hamukoro gwo kutongoza umwanya ogurabe n'ubukoresi bwo kuherezamwe mishango aheru ya koti Ningash Alternative Dispute Resolution Center eyaburenge bwizo bo mu Rembo Rwambara. When you say you are seeking justice, do you achieve justice by you winning and the other person losing? For me, my definition of justice is this. Justice is a state of harmony between you and your neighbor. This traditional way we are used to, what they call adversarial, sometimes it leaves a bitter pill. Even after winning, what is wrong, the aggrieved is not happy, but the case is judged against her. So there is no room for reconciliation and shaking hands, which this mechanism is intended to do. Omukoro gwo kutongoza encourage gwayitabwamwe abaramuzi baroya abashubuzi abanyadini n'abandi. Is now a good guide for civil matters both at the lower courts and appeal level where parties consent to have their matters referred for mediation. I guess it's the same issue that the President of Uganda Society is now talking about, that you can even mediate on a matter where you're going on appeal. You can win, and it's okay, you won, now can you come and talk? You understand? That is now technically allowed. Shanjire twine challenge yo kugira ngo one ntutura mu omukoti no shanga umuntu watwara umushanga umukoti bamara imyaka nkikumi no kugarura higuru utakafundire insharami ya koti nko muto wa business business tugira ngo ogwire ne sente omushango bamara emyaka 15 omukoti olyo no banja miliyoni 10 omyaka 5 ningi 10 zo ziba stachel sente. Abandi bagambi bakura ha mukoro gubasima Butagira and company advocates ahawo kugira kworekwa kutandika ho mwanyogo. So nko kwijana na program age yo kugira ngo twongere kubunzya ejenjiri government kumuzya yo kugira ngo tugaruke mu kumara enshonga tutagire mu koti enjeri yo kutabaganisa abantu enjeri yo kutabaganisa abantu erimu emiringo mingi harimo tweta negotiation ndi mwanyu mu nyako twasakisheta ki harimo tweta arbitration mediation and arbitration semiringo ejo nogira bamu mushango gwawe guhenderwa umunjeri kandi eriya hamheru. Okurugera hari Judiciary National Court Case Census 2025 report burenge bwizoba niyo yakabira umwihanga ryona okugira umwijurano gw'emishango mu koti. Kampala niyo yebembire n'emishango emitwaro mukaga 15 rukaga nkaga na munana kandi burenge bwizoba bine emishango emitwaro na kanana 5 25 Gashakwa Abdulkarim Sengendo.
webare Abdukalim Sengendo reka tumireho tugaruka nagarukurata Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho okugwa kw'amashomero omurubweju district nkwegekerwa entaro ombaru kugebembera ahabyo bwegese nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute kwimisa abashija ngo twena twimuke tukwatanise okombe ko bukama bwa ruhanga abo kandi tumanye ngo umushija ruhanga niwe yahangire rero akatuhereza abakazi ngo babahweze bitu mbwe n'abakazi batimuka bakatushangira rero itwa abashija tukabaje reka twebembere rero abakazi tugende nabo twenda twatanise umurimo gwa ruhanga gubase gukorwa bagira ngo mwene hati twaza kwatamo umukombe kamaka twaza kwatamo omukombe ko bukama bwa ruhanga omukwejumbiro mikoro yekanisa sande twaza kwata obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukwikibwaho Kitagata Farm Institute Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Feathers, sanitary pads with hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusayizi nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawe pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikije
tugenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 ebyo kwemeka byonjera koroba tankwanjurire ankore Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankore Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakoresha technology Spiria eco nabyombecyesi cyangare nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cenda na mukaga ankore Crazy Limited tugende twombeke nkazoro mfarati murunji kando gworobi Rosefo nikangara konko byamashemera nogwa mutindo Rosefo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa Rosefo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahati nyenchakare nebire byombisho Rosefo insi yokushemera kwanje Rosefo insi yebiroto birungi Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojona beshiki okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itende cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegesi nemizan kangire na center number okuruga mu Unimap itende cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba umwora nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha garwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha Kurukayo mkahumro abo bushoborozi omu district ya Tsoro biguraho Amazing Grace Primary School bwanyuma yesande mwerichinjirwe ahabu winazi abantu batakamanyirwe bakartahira bari semerundi 3 mu kwezi kumwe omuri Tsoro municipality. Omukwigurisha mereri RDC wa district ya Kisoro Haj Badru Sebyara yahanangiriza abakwebembera amashomero okwatanasana batahi babo no kushashura abakozi okweharebugwerezi. The chairman has said very many of these activities have been done. Security, I think we give them a start and we move on. But every day, every minute, you have to monitor this facility. Directors, some of these internal wrangles become eminent by you not paying these people on time. We should not learn when there is an emergency.
but continually learn and be proactive to be sure to prevent such problems like it has occurred. I'm very happy that all the doors I have seen in the dormitories and the toilets, they open outside. It would be a crisis if they were opening inside. Boaz Arnitwe umushiganisa wa polisi n'abantu ba burijo haroho babuzo byahereza abakuru b'amashomero okoresa okurwana sebikiriza nkebibira hari Amazing Grace Primary School. We should have 2 people, one for day and one for night. It should be monitored 24/7. And alertness of the teachers. The security we are looking for should not be pushed on the security officers. Umunsi w'ejo barakomeza makuza kandi abigisha bariteguye natwe nk'aba directors turiteguye kureba ngo abana barize kandi dufite ibyiringiro ko umuhate w'abigisha bacu bafite uzatuma aba bana bakora neza ibizamu bya pero by'uyu mwaka kandi n'imyaka iri imbere. And pledge our total support to this institution, not necessarily this one, but to all institutions that are around within municipal, which is within my reach. Otherwise, I thank you very much for all your inputs. Ahabiro bibiri byo kwezi kwa gashatu umwaka ogu omurogosi uburaro bw'abeje ishomereri nahabiro abiri n'umushanje byo kwezi kwa gatanu umwaka ogu uburaro bwa mukuru w'ishomero nabo bwabicubwa kandi nabwo ahabiro abiri na munana byo kwezi kwa gatanu umwaka ogu nabwo bakariyose mu ihangwe tukutuku nuko kurikingo ku maresandemwe abatwire no bosi ishomereri na hataroho wamanyorwe gasha kwa keta tuzarirwe. Webareke tatuzarirwe meya w'ururembo rwa Hoima Edward Singoma aranjirira urutaro ahabrofa na kasasiro ahagato mu rurembo. Oburofa na kasasiro nibyo bitwirene bitangirira abantu ahagato mu rurembo rwa Hoima kandi na President Yoweri Kaguta Museveni akabwetombwita aho buyabire na igure kishayi echa Hoima Stadium echikije aho bwanyuma y'umwanya gwa kasasiro gwace batigabeje plant ogwayombekirwa mu 2012 okwijora. Kasasiro hatuatahire mu ofisi bakatulaize biro kwezi 15 wetu kilo kya baraze kya hondiro hebiro kwezi 18 kasasire kabejwira akatati bagamba meya akora kina bagamba mulinde hukake tuina timu ekukora tukwenda kusima mukama habo kuba tukozere na technical team tuakora na political team kandi kasasiro kwenda kubagambira 1 nambere tutahantu giteka nambere tutahantu gamangu taliyo space rundo mwanya gukumara guliyo. Edward Isingoma meya wa Hoima Sito Musiana agira ngo babwiye no mwanya ogwo naga mukasasiro kumara emyaka 2 nguna habwe cyora kwatwe na nago mutawuna kasasiro hariye norori. As of now twina space ekumara kandi tukyasemeza space yongere kubaho ekumara kwihamu kasasiro yawo nambere tugenda haro police ekora mu ihangaliyo na government hindwiremu bageta polluter pay ndio muntu atero kasasiro nwasa sule wire muntu kusaba government ya NRM yerombo ebembezi eyongere sente hano sobole ku processing ebintu bino byongere kurugaho bisemere babitu byoke bikoke babyokebwe obuvere bukurwa mu rugemu hano bahagabe emirimo ekuhingura hano akwenda abantu abakwingura mu rukumi. Edward Rwanga site kirako wa Hoima nagira ngo abantu nabaza kutandika okushashorera kasasiro yabo. Kasasiro ngenda kubanga akunganizibwa ebitongole by'abantu oba private companies. Ekintu ekyo tugamba mu luzungu bagamba polluter pays. Aleta kasasiro owa yakasente kasasiro yokuba nti tumumaneginga bulungi okuvuka mujjewo paka lwatuuka gy'alina okugenda. Abebembezi ne bagira ngo Afcon yaza kutandika orurembo rushemerire kuba ruyonjo nti omwaka ogujja tugenda kuba ne Afcon naye ng'ogitegekerewo egy'omupiira gwa Africa obusinga obuganzi naye ng'okugitegekera tulina okuba nga tutandise kaakati ng'ekitundu ekimu bwe tulina okufaako ennyo bwe buyonjo bw'ekibuga kyaffe. Mu kalulu akawedde wekiba president bwe yali mu Hoima yatwogerako bubi ng'ekibuga ekikyafu n'olwekyo tulina okukyusa embeera eyo
kiberenga kibuga ikiyonjo umwanya gwa Kibati Garbage Plant gukombekwa n'ubushagishi bwa biliyoni 2 na miliyoni 500 ku rugo mu banka y'ensi yona nekigenderwa cyo kukora urwezo okurwa muri Kasasiro gashakwa n'wagaba Ambrose Katoto. Nuwagaba Ambrose Katoto abatura mu district ya Shema bashabirwa kwimuka bakeha yo kurwana soboro ombyanga byabo ebugambirwe ho wabatura 200 ho mu ward ya Rushozi ho muri Kabuye division Shema municipality babire no batunga empono 800 okurwa mukuru wihanga. Ebigambiro ubwo abatura 200 rukorwa mu ward ya Rushozi Kabuye division Shema municipality babire no bacire mpuno 800 korwa mu makaga president ahansi y'ehuru ya presidential poverty alleviation department kandi buri muntu atungire mpuno ibirahabwabusha bakwereze mpuno ekija n'enkazi okayibwa kakuzarira byana izara byo kubanza bikurenga 8 nuba watandikiraho niwe ninjira kwereze example niwo kashomesebwa empuno kandi ngo izi projects zikazi takizire kandi nango bwirogwe ecyana cyempuno kikaba kigura shingi kashanu ate cyana cyempuno kigura shiringi zinga ecyana cyempuno ekice hati kigure mitwaro 8 urukureho rurejo mu makagabo ya president okwetorori hangariyo na Joan Kakwenzere ahagwira abatuyire mpuno ngukuze razare baherezeho batahi babo Kateshumba honorable tarabaronzire cyonka natura hakakiko kakubagaba chilisi last parliament kana tura hakakiko kakugaba sente ka presidential committee nabwe cyo ni mwebaza kinde bugarukiro abo kuba budget yitu those days bakajongeza President Museveni no kugira ngo takayeshikira burhamwe yakoze so muhabuzuweyo mu nshonga zo kweyiho mboro Madam Joan Kakwenzire kwija akahika harimwe akabashobora okumura akoze saga matungo guhonare babihire shemire kusima honorable Dickson Kateshumba na no yabira kwatanise nawe honorable Nyakikongoro kurango bakatorondera project nkeji yizo mu Rukongo shemire kusima President Museveni iganazi kana ngo mukakikoraje munonga kunuya kumwashikiranye umunyishengero ahabwa Shema municipality Dickson Kateshumba ojwekirwa muhwezi we Steven Katwiro munda arabwira abatwire mpuno okuhabande mpano tokakirya wachikota festo ogwo mutagarika kumuhandika abanzaze kucucuka omuntu watungire mpuno akajitunga hati yagabira abandi amazima garugo abantu baho yenda tungejijo abo kubakakikorera umuganda nkago orukureho ruyo kurwana sobwo makaga president Joan Kakwenzire arabwira abatura mu district ya Shemo kwe haro kurya roni ezo batakubasa kushashora abire nabugana bebembeze basako ya Karera Model Village Farmers Presidential Initiative Sako yatandikirweho mukuru wihanga. And when we were happy with them, we added another 20 million. So the report they have given us today is very impressive. Sako eyambere munonga abantu uriho mugoro abo kuba hati umucyari cya Karera wazamu twene muri representatives z'ababiga gasha kwa Mike atwakire reka tumureho tugaruka nagandi amakuru. umwara kurukagomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omucayi kace kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kureba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abarikora ibyo mikono
abari kushubura imyenda enkaito abamabara amahoteli n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engamiya embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egari yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushaje ibiri anana mukaga hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka yahishomero kandi ibintu bikira kubi aho washota kutwara icweka cha fiza y'ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntkozisa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basa kushabaroni ya fizi ubwo n'amashomero gacejumbire ndige basa kwangura school van namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Korka yumka humro habo bushobozi mu district ya Shema barabra batura kurgaho mugomboro ya Rugarama ngor kumanya ngutayine mwanya go kweshemerezamo naija kwatwa abtebeze eji ne mahante bekanza zo kutungura ibyo buyonjo omuri Shema. Ebi byagambwe rizoba w'ishomero ya government ya Nyakarama Primary School ryabaniriyo Nyakarama Trading Center umugombora ya Rugarama aho batandaka no kutera umuranga go kurwana so burwire bwa Ebola n'endwara z'ukureto burofa. Ebola you can be prevented by washing hands with clean water and soap. Netwara bemwe babacikisi no wahereza yara biremo hereza kandi tukabahereza n'urusarango kumara umutini ratu tuzakumukinga abakindi cyo etawuneji turebere harimo bisasoro byinji harimo burofa bwinji so bisasoro byona mberetera indwara zizazazo mbantu abo haza etawuneji harimo abantu binji turama abazire bitu abana bitu abanda twegeza ishomera hari ya Nyakarama Primary School ereka mukamo binji bari kumenya nkakana ka mukama uri mukuru w'ishomero ya Nyakarama Primary School yatera abaziro muranga ukwegisa abana babo kweyonja. Nyenda kushaba abazire banje abazire nangwa n'abaziye bihanga ryona batandike kwegesa abana abo kubana oreba kutuba turya ishomero oyakira nko mwana oreba atakumanya kushita ma toilet urata kumanya kudabangaro ureba mbwene ajure kubi konka ninyesiga ngo abana abanyakarama ahitwa abasya n'abashomesa ahitwa abasya abana aba bariyone babaje nzira aharme bisasuro burumwe cyone birofa ubarana mwe kwimikira burumwe cyona indwara zona muhizi kurete konka waheza kuguyonsi umwanya ensiyona yabaje maturiheretse abeji barabamo barakwegesa abashubuzi umugashogo kuba becumi Wariyumuka eshomenye kubano naba special girls kasheshe yangwe ngwebe esiyani mazozia kandi mazana kakatandaro wena muzo bataka izi suwani okishikano mutahebe mazojanike
gasha kwa mayiko atwakire babare Michael atwakire bakuru b'amashomero ga primary mu rubuheju ndabashagwa okwitantara intaro ezgarwira amashomero hagarukwe bembere agibarukwe bembere nyuma ebigambirwe ho babembezi babire nibirukanjira amashomero gatargamwe na gamwe mu district age ya government ebigambirwe harimo amabati 315 siminti 583 enyigi 38 amadirisa 56 kandi bigabirwa mu mashomero 12 umukoro gubira kitebe cya district ya Buhwejo to improving standards z'amashomero umukugabe bintu ebi abebembezi bashabire bakuru b'amashomero okubikozesaje bebase kutungura amashomero gabo. We request that you make the communities understand that the government is doing its work. The government is doing its work. Now, when we give you iron sheets, you don't expect us to buy for you nails. And we expect you to use them properly. And as Diho has put it, we shall come and monitor and see what we have given you if you have used them properly. So, especially parents who have come, make sure that your head teachers actually put these things in use. Dewa Thaire or chairman wentebe ya katano ashabire mukuru w'amashomero ku Rwanda Central omu mashomero agarukwe ecyari kugira ngo kigarwize nyuma y'ibyo bwegese. Cyo kubanza we are giving you cement kugira ngo kore plastering y'ebizimbe bibishakubi. Ecyaka tukore furuwa. Maze mu murembe gubwiro kushanga abana bacitiza. Akubona amashaga abantu tubakigabaha. Ndamasha nandaga guze kandi amutwe ushaka tangirize atigerize nende ngwe niye gabuzere agata wa mwani ati ho gukumara nazatiye bakuru b'amashomero basimira government okubijukaho kwakira siminti enyigi na namadarasa ibyo kukinga ishomero rya Kayonza kuba eryo murembe nyenda kutwara mu gisogu okusima munonga district ya Buhwezu ko government yebembirwe governor witu ahabwo kureba ngo habire inteka nungi yo kureba ngo amashomero gitu nagarebe kadye bakatwereze byo gakozesa namunonga Buhwezu government abo ibinde batureza namunonga amabati siminti enyigi madrasa ngito cyane primary school tubura bintu bingi ubwo nyina tutwara mu cyo basima namunonga government ya LC5 ibintu cyamani na DEO Buhweju district bwa hateye n'amashomero ga government ga primary 56 gashakwa Juliet Charsima. Babere Juliet district Sinjiro heriyo ne corruption ihembo kurwanza kujanjara kwendwara ya Ebola district etnetahwamo impunji kanda habwe mbereji eriya harutezo rwo kwatondwareji haba hatabire hemringwe hami yo kujirwanisa reka turebe okubara kutwaza RDC wisingiro Ada na Sima nagira ngo bagizireho nkiko bakwatanise nebyamagara no kutaho task force okureba ngo ndware giti yataho muri singiro district nensi district iriya ha border ni district iri kutuze mpunji ahabo batune tuse camps none ore ngwitwe itwesha hayona tuba twegendeserize munonga habo kubejo nemyanyiri kubasa kutasoborwire mu district age konkani nyenda kumanyisa abanyisinjiro ngo abantaba abari kutwijamo nempunji kandi ezikuruga kongo kandi burwiro ubwinene buretwa nkahikongo konkani twenda kusima abebyamagara ngo batiri humejazi zo kurangwa abantabo batakasimbuire kuruga mu transit camps abantabo baba sprint kandi kwamara ko screening abamanya bamenye ngo baturetera batino burwire ogunagira ngo naza kutaho bwekume bw'amani aha mashomero no kumaraho y'abantu barukuraba barukwijo muri Sinjiro Sinjiro buja mu border district turebe emyanya y'abantu bari kutahiramo emyanya ije tubino twa concentrating aho tuyikirizana ngo tugire a medical team ahari kagati border point kandi abo babe supported by security kurango buryo mwono kutahamo bama screening twagaruka twikirizana ngo twine boda iri kutaha umuri Isinjiro ahari Kabobo aho nahatkana na ntungamo na Isinjiro naho twataho team yo screening abantu okugira abebembezi
empunje ziri ku rugo muri Kongo nibabanza babakebera batakabahiraho kutura twagira mu offices zone bateho aho kunabira mu ngaro kandi ninyisiga ngo abanyisinjiro nimwisha kwatanisa nitwe ko tutahana tukora hamwe nabwo twongere kurwanisa ngenda kusima ruhanga ngwisinjiro as of now twene mu bwire wa Ebola mbweno noreba ngo aho twatukirije munonga kandi cyo kureberaho no kureba ngo itwe nk'abanyisinjiro na munonga abahererire na settlements zetu eziriko akire mpunji twaba very keen twamakinga sure ngo twataho ubugumo bwito kukanyenda kusima abistongole iri kuvunaniza bw'empunji office ya prime minister ngo empunji ziri kutuyijamo nizurugo mu settlement nizurugo mu transit camps konka abantu abo nibo bascreeningire bamakinga sure ngo abantu abo bija bina magara marungi abashaho bito bagire ibyo kubakingira protective gear ahubwo kati tukwenda abashaho bareba umuntu bamubateka ngo biruke twenda babibaramanya ngo bari protected kandi twatandikire kushomesa abashaho okubara yambo mu bwiro kuyokurebeka konke kikuru munonga twenda tutagera uburuhire obukiiko bwo kurwandisa endwara butandikira LC1 kandi bujunano kureba ngo muntu wena yayole ko bubonero bwa Ebola cheberwa tubire tutekatekereho rugaga abire najo mu nyindo ari kunyara enkari erimu eshagama konka kutumutira mu kashenge twamwiyaho eshagama twagisindika kasese bagikebera bashanga tayino ubwiro bwa Ebola so ubwe turuhoniri so ebyo nibyo tukubani twenda mutukora so hati turiyo tushomesa abantu abashamu kugira ngo bamureba batiruka bamureba bakoreki bamuyambe kandi babe bari protected mwenu bekumire berinde ababukwana baza amashomero zayuha hari cyamane kikwetegesa utakaritera abana ikizubu habo kubaga abana bakuba bari amashomero abaziri bana bijana babarugumyanya mingi nubasa kuje umuntu umwe kandi ushaje mu baritera ikizubu ishomero ryo gashakwa Felix Nduhura reka tugarutse n'amakuru agebyemzana At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendungu eyakusabula mikono free of fire free of fire free of fire Tandikeza
Izoba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izoba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimu white gel habo mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no